Angera kone ati siasa cha kibiri na kubia ichonekete kurira mutakire ndiunga yangabana kawira Mwangaza Kilare Health Center wandini antunene nara kudia ati ni MCS Kadumba na kanje kinende MCS bagugita popate kwenda kuigwa ndeto chiegemero kuganwa na kinya kibiri tikintu kedira kibatera kya kyotongeria Antonia Kimama na mene tiempuru aburi na kumwira ati kumbo karia ko kina akonekete ukumirwa ni maida na kwidira kiringane ndi chale chiegie otungeria County. Marion Karugi katwendete Kinya. Niliungaya gavana wa Meru Kawira Mwangaza Nteresi Lare wadi ni Antunene gishone bunge Kegembe North wendera wikinyete kurura wadi Antwaru mesibitare ni Lare Health Center liunga kuthiatene na bamwe ba MCS na ministers ba county ya Meru kiathone ki MCA ni bona nite kumeneria siasa sekwa yanu kwa county ya Meru kwithirwere na county ya Nyambene na rwario konie kibiri bakimeneria mubunge wa Tigania East Mporo Abori buigwea nonto eitarambere Egembe yonze kuona sibitari emeron utiwon ingi yarume yonwa embe okwa kyaka gwatuka Mwankaza eni embere etekeria antobembe utumiro imuntu wena agenda inge itesia kuita county na county de idawana keberi county de idawana ambi kwina ndenge ithatu ndenge yana ithatu na ndenge ithatu kwena barika na niko bora ende vile vya zaidi waika ndenge hizi itatu iko bora lakini otoana barika iziara na kuona wakati bwana ene akawira Mwangaza mutoro kwa Nyambene mwere ni Nyambene ikirema tesa azawa na rera kaunti ere koro itanunye itare ana beto iyeto rieto regerete Nyambene na Meru nye mari ya tatu Tiania Embe na Ime amurikore antobare jire na ibere Nabacho kabange beja na iboyo yena maguta ya kuedia tije biba kwenda kuedia kwenda baikia maendeleo jenu hapo kwenda baikia maendeleo remwito kuligara muno bwe antobalare antobantunene inkwenda kuboria na arwa muntu ore bwatumire ndene ya thirikari ya county eta kubwara iria mantu jenu jaja sibitare je na mantu jangi ja ujero aja imweshimwa Patrick kana ibara bange bakibiri na oversight Mheshimiwa Patrick no bati kwara area rwaria rwenu rwa mantu ja county government leo bwo ko bara bange bakweja kuga bagekethana na nkibere na barenda gweketha munene wetu wa county government ya Meru eto bere shetani afanya nini unaonya kwenda kwera Mporo mwete Tigania East baado tadurire Mporo au mete Tigania tolitrangwe lakini ni otiyo nkona na araura nara tumweterete na tuturawireu uroko yeta kebiri na tutoyeta mweko twa mutima akiaria gavana Kawira na inyelete rwaria ruro kiberi na kuwa loko ne tiurwa na nkibera ntwalironga nkibera kwa idoko bakuria nkibera yumambi Saitani ashindwe ne rware to Kalomba baba ikiria ngoe weto shangiria mtu nkibere torombe Murungu aturekere ituchiere ari twenange kuru tukeya kubererwa chiborona kanda aliomai kwalia oma eno ntokoya kemenge kiukambiria kwedi uko wimoko romero uko bera na wenange kuru nyumba wena mware nyumba wena mama weta ronda kulemano achemanya no abiri turukana Ringa turukana mpe ringa borona mpe ukawa mkwadi bora mona nkibera yau Saitani ashindwe tugera Imporo na kadhuri mbuto bera ibo Nishindwa hiyo pepo ndare ndumoru eteto ingavanongi ndingavana mama kenda mbeta kuriera maitha yatega chamani nange kuruchiato ibirwane abiri basaindira imuntu umetiania yambiria kugaga koberana na ate koberana kwa tiania na bera yokia kwa mwana wa mwingana nkibere chiakie Nkiripotera Wero TV kuma Lare Gembe North
Mbeta wa Marion Karugi wa Kenywa.